Ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu tubifurije gukomeza kugira umugoroba mwiza cyangwa se gukomeza kugira ijoro ryiza bitewe n'aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabashuje mwese aho muherereye, tubahaye n'ikaze mu makuru akomeje kugenda aravugwa, amakuru asoza ayira wavugwa uno munsi kuri wa gatandatu ku igenekerezo rya 31 Myandagaro umwaka wa 2024 by'umwihariko aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru aturutse by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko amakuru akomeye cyane. Ndabaha ikaze rero hano kuri Imbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abakomeje kugenda aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho by'umwihariko muri kino kiganiro cyacu cyo muri iri joro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Inkuru mbi cyane, inkuru yihuta, inkuru ikomeje kugenda itugeraho by'umwihariko, inkuru mbi cyane iturutse kuri Pastor Denise Bucumi Nkuru Nziza, akaba umutambukanye nyakwigendera Petero Nkuru Nziza aho zarongoye igihugu cy'u Burundi. Aka kanya ikomeje kugenda itugeraho ndetse ikomeje kugenda ishika kuri benshi. Aka kanya rero umwe mu bapasitori bakomakomeye nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba azwi cyane nyine mu Burundi yitwa Isidori Mbayahaga ahejeje kumuhanurira urupfu, avuga ko rero hari akagwi k'imbonerakure kiteguriye by'umuri kumugandagura. Abivuga rero mu majambo akarishe, yasabye rero umukuru w'igihugu neva gutanguza amatohoza kumbonera kure cyane ngo Imana yamuhaye, kuko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko. Akaba akomeje kugenda anavuga ko rero hari n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bishobora kuzoba bibi cyane kuri uno mugore cyangwa se uno mubyeyi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ubundi uyu mubyeyi asanzwe ari umwe mu bantu bubashywe nga mu gihugu cy'u Burundi bigendanye n'amateka afise ndetse no kuba benshi bamufata nk'umuntu mwiza cyangwa se umubyeyi w'abanyagihugu, ariko kandi bamwe banavuga ko rero atandukanye na Angelina Ndayishimiye usanzwe ari umutambukanyi wa nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye. Abivuga ko rero uyu mugore we nyine Angelina Ndayishimiye yaba ari umuntu ukarishe cyane ndetse usanzwe unafite amateka akomeye cyane, ndetse bikaba bizwiho neza ko yaba ategeka n'umugabo. Bivuga ko rero muri ico gihugu cy'u Burundi ariwe ufise ijambo rikomeye cyane. Uyu Pastor Denise Bucumi Nkuru Nziza kandi mu minsi iheze yakomeje kugenda aragwana n'ubuyobozi nga mu gihugu cy'u Burundi bwoshaga kuba bwomufungira ishengero yiwe izwi nka Eglise de Roche, bamwagiriza kuba rero by'umwihariko ari umwe mu bantu bakomakomeye cyangwa se ari imwe mu shengero isanzwe ifite abayoboke bakomakomeye cyane abayoboke bazwi by'umwihariko banasanzwe banabarizwa nga mu gihugu cy'u Burundi, basanzwe bafise n'ubuyobozi bukomakomeye. Ndetse byanavugaga yuko rero bakomeje kugenda baramugendaho kubera yuko umuhungu wiwe yitwa Kelly Ndayishimiye yaba ari umwe mu bayobozi bakomakomeye nga mu gisirikare cy'u Burundi, ariko kandi bikaba byaramaze kugenda bimenyekana neza ko hari umugambi w'uko uyu musore ashobora kuzitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ateganyirijwe nyine mu myaka iza, nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Bikaba bivuga ko rero hoba hari agatsiko cyangwa se akagwi k'imbonerakure kaba gashaka kuba kamugandagura cyangwa se kaba gashaka kuba kumugirira nabi. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane by'umwihariko ibibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bikomeje kugenda biravugwa muri iri joro, haba by'umwihariko ku gisasu kimaze guturikira Igoma, by'umwihariko aho cyaje guturitswa n'umwe mu basirikare bakomakomeye cyane muri FARDC, kikaza guhitana abasivile bashika kuri 2, icakora akaza guhita atabwa muri yombi. Ibi bikaba bije bikurikira rero undi musoda mu gisirikare ca Kongo, abandi basoda bashika kuri 3 bambaye abamotari amamoto bakanabica ndetse amamoto bakaza kugenda bayagurisha. Baha ikaze rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabaramukije tunabaha ikaze kuri uno mugoroba, by'umwihariko aho tugiye kurebera hamwe ibyo byose bikomeje kugenda bivugwa. Abari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika n'abatwumviriza baherereye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ciza cyane, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika yose n'ahandi hose, tubahaye ikaze tunabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Kwibutsa niba ari ubwa mbere usanga rero kuri Imbonesha kure yacu Imbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, byonda ahanditse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, by'umwihariko utange n'igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, ndetse by'umwihariko rekana nakubwire ngo upsonde ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye biragushikaho uko tubishyizeho ako kanya.
ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yaje kugenda irahamura abatari bakeya, ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yavuze yuko ibyo bintu bitumvikana, by'umwihariko akaba yakomeje kugenda avuga ko yizeye yuko by'umwihariko uku kwezi kw'icenda tugiye kwinjiramo ari ukwezi kwiza cyane, ndetse kuzaba ari ukwezi k'uburumbuke, kuzaba ari n'umugisha nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi kandi yabisubiyemo nk'uko aherutse kubivuga mu mashengesho yabaye kwa kane, by'umwihariko mu ishengero nga mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko ari amashengesho asanzwe ategurwa n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, akaba ari amashengesho by'umwihariko ashimira Imana nyine bakora buri wa kane usozera ukwezi, abo bashima uburyo Imana iba yarabarinze, ndetse by'umwihariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye baba bashaka kuba boyisaba. Iyi nkuru rero ikomeje kugenda irasakara by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, ndetse n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bakaba batanguye kugenda barayumva, ndetse kandi uyu mupasitoro akaba ari umwe mu bapasitoro bakomakomeye banafise izina rikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi akaba asanzwe anezweho kuvuga ibintu bikaba ukuri. Ni inkuru mbi cyane kuri Denise Nkurunziza, aka kanya ikaba ikomeje kugenda ishika, ndetse ikaba ikomeje kugenda idusumira mu matwi yacu. Aka kanya rero umwe muri abo bapasitoro bakomakomeye ndetse azwi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi yitwa Isidori nyine, akaba ahejeje gutanga ubutumwa, akaba ahejeje kuvuga ubuhanuzi bukomeye cyane ku rupfu, avuga yuko rero by'umwihariko yavuze yuko nyine kuri Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, avuga yuko rero by'umwihariko urupfu rwiwe ruzotegwa n'akarwi k'imbonerakure kiteguriye n'ubundi kumugandagura. Abivuga rero by'umwihariko mu majambo akarishe cyane, akaba yanasabye umukuru w'igihugu rero General Neva canke nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye gutanguza amatohoza ku mbonerakure, cyane ko ngo Imana by'umwihariko yamuhaye ubuvugishwa, by'umwihariko ko hari abantu bashika muri batatu bakomakomeye cyane mu Burundi bagiye gupfa mu gihe rero atagikozwe. Uno mugabo rero azwi cyane rero mu majambo aremesha isi yose, by'umwihariko muri rusange. Yavuze ko rero yabwiwe ko nawe ari mu abo bantu by'umwihariko bategerezwa gupfa kuri uyu munsi w'imbonerakure, nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Ubuhanuzi bwa Isidori Mbayahaga rero budatomora neza rero uwa gatatu mu bazapfa bwakuye umutima rero abanyagihugu bagiye batandukanye, bakaba batanguye rero no gukeka yuko rero uwo nguwo wa gatatu yaba ari umukuru w'igihugu General Neva canke nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Batanguye rero kumusaba kubahiriza rero iby'Imana yasabye, kugira ngo rero ihagarare ku magara y'ibyo bihangange. Mu by'Imana rero isaba harimo gufuta umugwi w'imbonerakure mu maguru mashasha, ndetse impunzi zitataniye ijya nino by'umwihariko mu Burundi zigatahukanwa, ndetse n'abategetsi bagasubiza rero ibyo bibye. Isidori Mbayaga yavuze ko kandi ngo bitabaye ibyo ngibyo rero ibara rigiye gusubira kugwanga muri kino gihugu c'u Burundi, nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Yavuze kandi ko inyuma y'urupfu rero rw'ibyo bihangange nawe arimwo rero hazoba amabi cyane atagira izina, abantu benshi rero bakaba bazotangura kugenda barapfa bitunguranye cyane. Denise Bucumi Nkurunziza yavuze ko rero nawe ubwo buhanuzi yabuhawe, yaciye ahanura intwaro gukora rero ico Imana yavuze ku Burundi, kugira ngo rero bakure igihugu mu manga, ndetse by'umwihariko we yanasabye yuko abanyagihugu bakwiha amabarabara bakagumuka mu gihe rero General Neva yoba yonse kugira ico akoze. Ese koko Neva azokwemera imbuzi y'Imana musumba byose asambure akagwi inkora amabara gasanzwe kazwi nk'imbonerakure, ndetse gakomeza kugenda karamaganwa n'abatari bakeya, bakomeza kugenda bavuga ko rero ariko gakomeje kugenda karashyira igihugu mu kangaratete. Ese azakwemera ibyasumwe bisubizwa by'umwihariko bene byo? Ese abasuma bamwegereye bo rero bazogendana nawe muri iyo ngendo? Impunzi zizobasha kuba zotahukanwa by'umwihariko ku neza atagikozwe? Abarundi by'umwihariko bari mu kaga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ariko bakaba basabwa gukomeza gushira mu ngiro ico Imana ivuga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
amakuru akomeje kugenda rero ashigwa ahagaragara yerekana neza yuko by'umwihariko ikibazo gikomakomeye ari ikibazo c'imbonerakure. Nyamara kandi Pastor Denise Bucumi Nkurunziza numwe mu bayobozi bakomakomeye by'umwihariko ndetse numwe mu bavyeyi bafatwa nk'abantu bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi bakaba barakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira hakaba harakomeje kugenda hagaragaza ndetse hanagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa bishobora kuzatuma uyu mubyeyi ahura n'akaga gakomakomeye. Amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana neza yuko by'umwihariko uyu Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yakomeje kugenda arahura n'akaga gakomakomeye, ubwo rero hamenyekanaga amakuru akomeye cyane. Izi mbonerakure cyangwa se aka kagwi k'imbonerakure rero ngo kaba kakomeje kugenda karagira uruhare mu gutegura ibitero bikomakomeye byo kumuhitana, mu gihe amakuru akomeza kugenda adushikaho by'umwihariko avuga yuko rero ari uburyo bwo kumuziza yuko umuhungu wiwe Keri Nkurunziza yo bashaka kuzitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ariko kandi haya namwe mu makuru yakomeje kugenda yatangazwa mu misi iheze, aho byanavugwaga yuko rero by'umwihariko mu ishengero yiwe izwi nka Eglise de Roche isanzwe ifise abayoboke bakomakomeye basanzwe ari n'abanyapolitike nga mu gihugu c'u Burundi, yashakaga kuba yofungwa cyangwa se ikugarura, ariko kandi inyuma yuko bakomezaga kunyura mu beshera yuko ho bakorerwa amanama agendanye n'ibya politike. Ecakora uyu Pastor Denise Bucumi Nkurunziza mu kwemeza neza yuko by'umwihariko azi neza yuko ubwo buhanuzi aribwo ndetse atashye nyuma na kimwe kirimo, yaje kugenda anakomoza kuko kuba rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyo kigiye kujya mu kangaratete ku buryo bukomeye cyane, aho yaje kugenda asaba abanyagihugu rero by'umwihariko ko mu gihe nyiricubero Evariste Ndayishimiye atakintu yoba akoze cyangwa se atacyo yoba akoze kuri ibyo bikorwa byose ndetse n'ibyo ariko arasabwa, bashaka kuzirana mu mihanda bagakora imigumuko kuko yakomeje kugenda arabibasama. Icyakora kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi ngo ibigendanye no kuba rero by'umwihariko uyu muhungu wabo ashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu byo ngo ni ibintu bisanzwe, ndetse ngo biri no mu mugambi w'Imana, ngo ubu nabwo n'ubuhanuzi bafise cyangwa se basanzwe bafise by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi ubwabyo rero bikaba bigaragaza neza yuko by'umwihariko ubutegetsi bwa General Neva bushobora kuzoba buri mu marembera nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Tuve mu gihugu c'u Burundi, andi makuru akomeje kugenda aravugwa rero. RDF iki ni igisirikare c'u Rwanda ndetse na UPDF ni igisirikare co muri Uganda, bari mu nama ikomeye cyane igamije gukumira ibyaha byambukiranya imipaka nk'uko bikomeje kugenda igaragara. Diviziyo ya kabiri n'iya gatatu yo mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'iya kabiri yo mu ngabo za Uganda UPDF zahuriye mu nama igamije gushimangira ubufatanye rero bwambukiranya imipaka ndetse no gukumira ibyaha byambukiranya imbibi z'ibihugu nk'uko bariko biratangazwa. Ni inama yabereye Imbarara mu gihugu ca Uganda. Intumwa za RDF muri iyi nama zari ziyobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, mu gihe iza Uganda zari ziyobowe na Major General James Birungi ukuriye ubutasi bwa gisirikare mw'ico gihugu ca Uganda. RDF yatangaje ko rero impande zombi zaganiriye ku buryo rero bwo gukumira ibikorwa bitemewe byambukiranya imipaka ndetse n'ingamba zo gukemura ibibazo abanyagihugu bahuriye nabyo rero ku mipaka cyangwa se abanyura kuri iyo mipaka ihuza ibihugu byombi bashobora kuba bahura nabyo. Umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga wari umushyitsi mukuru rero muri iriya nama, yashimye RDF ndetse na UPDF ku mbaraga bakomeje gukoresha mu gusigasira umutekano ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'ico gihugu ca Uganda. Yunzemo ko kandi mu bihe byashize abagaba rero bakuru b'ingabo z'ibihugu byombi bagiye bahurira rero mu nama zigiye zitandukanye mu rwego rwo gushimangira umubano w'amateka ndetse umaze n'igihe kinini cyane ufitanywe n'ibyo bihugu. Ati biciye mu miyoborere ndetse n'umuhate w'abakuru b'ibihugu byombi rero nyakubahwa Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni twakoze inama zigiye zitandukanye zigamije gukemura ibibazo by'umutekano by'umwihariko ku mupaka. Ati nta gushidikanya yuko rero iyi gahunda izateza imbere ubwumvikane hagati y'ibihugu kandi by'umwihariko ikaba izanatuma habaho impinduka z'imibereho myiza y'abanyagihugu.
Major General Nyakarundi mu izina rya RDF yashimiye UPDF kubw'ingufu ishira rero mu gukumira ibikorwa bitemewe cyane byambukiranya imipaka, yizeza yuko RDF yiteguye rero gutanga umusanzu wayo mu gukumira ibyaha byambukiranya imipaka ndetse no gukumira iterabwoba ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane. Inama ya UPDF ndetse na RDF muri Uganda ije ikurikirana kandi by'umwihariko iyo impande zombi zahuriyemo muri Gicurasi i Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Igihugu ca Uganda ndetse n'u Rwanda bisanzwe bifisanye rero by'umwihariko amateka akomakomeye, haba mu mubano ndetse n'andi mateka akomakomeye bisanzwe bifise aho bihurira. Hakaba kandi hakomeje kugenda hagaragara ubufatanye bugiye butandukanye, aho by'umwihariko impande zombi zakomeje kugenda zirafatanya mu guhanahana abanyabyaha ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye byagiye kugenda birabahuza. Reka tugaruke kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Colonel Nshimiyimana Augustine wahoze akuriye ubutasi bwo hanze mu mutwe wa FDLR usanzwe urakorana n'igisirikare ca Kongo kizwi nka FARDC yasabye umuhari wa M23 rero gukora ibishoboka byose ukarinda umutekano wo mu duce rero tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kugenda uragenzura. Colonel Nshimiyimana wamenyekanye cyane nka Bola Manase yabigarutse mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. M23 rero imaze igihe kirekire igenzura uduce tugiye dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko utwa teritwari za Rucuro, Masisi ndetse na Nyiragongo ndetse na Rubero nk'uko biko biratangazwa. Uyu muhari kandi wigaruriye utu duce rero mu nyuma yo kutwirukanamo kandi ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rigizwe n'ingabo z'ici gihugu FARDC, imitwe rero ya FDLR, abawazarendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC ndetse n'abacancuro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora nubwo rero uyu muhari wa M23 uvuga yuko rero mu duce igenzura abanyagihugu batekanye, haracyumvikana rero ubwicanyi bamwe na bamwe bugenda bukorerwa abanyagihugu cyangwa se abaturage bakorerwa rero n'ingabo za leta ndetse n'imihari irimo nka FDLR imaze igihe irakorana ku bufatanye na Kongo ndetse n'igisirikare ca Kongo n'indi mihari igiye itandukanye. Ku bwa Colonel Bora rero kuri ubu ngubu rero usigaye uba mu gihugu cy'u Rwanda yagaragaje yuko rero M23 ikwiye kuba ihagaritse ingwano ikabanza kurinda abanyagihugu bo mu duce yamaze kugenda yafata. Uyu munyagihugu cyangwa uyu musirikare rero wahoze akomeye cyane muri FDLR akaba yaramaze kugenda atahuka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari n'umwe mu bamaze guhabwa amasomo cyangwa se by'umwihariko inyigisho by'umwihariko zihabwa abahoze ari abagwanyi bavuye mu mitwe igiye itandukanye bagarutse mu Rwanda, baherebwa rero mu kigo ca Mutobo giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Yageze ati ngewe mbaye ndi mu bayobozi ba M23 rero kuri iyi tariki ikintu nakwihutira rero gukora no guhita ncungira rero umutekano aho namaze gufata, nkabanza nkamenya neza ni aho nafashe ese abanyagihugu bafise umutekano, natabara amaraso ari gutemba mu bindi bice ndetse nabyo akaba nkaba notangura kugenda mbyigaho. Colonel Bura rero yagaragaje neza yuko nk'ubwicanyi bukorerwa mu mujyi wa Goma rero buruta ubukorerwa mu ntara ya Gaza, ashimangira ko rero uyu mujyi uyo M23 yakabaye iwufata ndetse igakomeza kugenda inawurinda. Dukomereze ngaha muri uyu mujyi wa Goma rero nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, hakomeje kugenda humvikana amakuru mabi akomeye. Mu mizi iheze rero nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwakomeje kugenda rurashimangira ndetse rugaragaza neza ko rero rwamaze kugenda ruracira by'umwihariko ubwo gupfa abasirikare baherutse gutangira abamotari, by'umwihariko bakaza kubica ndetse bakabambura n'amamoto yabo bakagenda barayagurisha. Iki gihe amakuru yakomeje kugenda rero aradusumira yavugaga yuko rero by'umwihariko abo bamotari ngo nk'uko abo basirikare bireguye bavuze yuko rero abo bamotari ngo baba baragize uruhare cyangwa se baba baratinze mu gutaha nk'uko bisanzwe bigaragara. Ariko kandi muri ibyo bikorwa byose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, amakuru yakomeje kugenda atugeraho yavuze ko rero abanyagihugu cyane cyane muri teritwari ya Nyiragongo bishimiye uburyo urwo rubanza rwagenze ndetse bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko biteguye gukomeza gusaba ubutabera ndetse no gusabira abandi banyagihugu ubutabera nk'ubwo ngubwo. Muri uyu mugoroba rero amakuru akomeje kugenda avugwa muri uyu mujyi
mujyi wa Goma ukomeje kugenda uberamo amababi menshi cyane, by'umwihariko haravugwa inkuru ikomeye cyane, inkuru ibabaje, inkuru y'umwe by'umwihariko ya bamwe mu banyagihugu bashika kuri babiri bari basanzwe bakorera akazi k'ubucuruzi nga muri uno mujyi wa Goma, bamaze guturikanwa ndetse cyangwa se bamaze kwicwa n'igerenade. Umwe mu basirikare bo muri FARDC yaramaze kugenda ararekura. Nyuma y'uko rero abo baturage bagira kuri babiri bari basohotse mu ibanki nga mu mujyi wa Goma bariko barataha, maze aza kumenya amakuru y'uko rero bo bafise amafaranga, maze aza gufata icemezo cyo kuba yabica. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba avuga yuko rero by'umwihariko uwo musirikare mu ngabo za FARDC yarafite imbunda ndetse na gerenade yamaze guhita arafatwa n'abandi bagenzi biwe, akaba yamaze kugenda aratabwa muri yombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeje kugenda kandi atugeraho, akomeje kugenda yerekana uburyo by'umwihariko nga mu mujyi wa Goma hakomeje kugenda haraba isibaniro ry'imigwano, hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomakomeye cyane, ibibazo bigaruka ku mutekano, ndetse gushika none abanyagihugu bakaba bakomeje kugenda bavuga ko rero bakomeje kugenda bagira impungenge. Uyu mujyi wa Goma usanzwe utuwe n'abanyagihugu bashika ku miliyoni zika kuri 3 zose, hiyongereyemo n'abakomeje kugenda barahunga, ukomeje kugenda ucumbikira impunzi nyinshi cyane ziturutse mu bice bigiye bitandukanye biriko biraberamo ingwano. Ariko kandi birababaje ndetse biranatangaje ku buryo abantu bakomeza kugenda bibaza uburyo aka gace cyangwa se uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'umujyi wa gatatu mu mijyi ikomeye cyane nga mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse akaba ari umwe mu mijyi isanzwe ibarizwamo abantu bashinzwe umutekano menshi cyane, ukomeje kugenda urahura n'ibibazo nk'ibi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu mujyi rero usanzwe ufise ibibazo bigiye bitandukanye, cyane ibibazo by'umutekano muke, ariko kandi bivugwa ko rero byo bigirwamo uruhare n'abawazarendo nk'uko birikomeza kugenda bitangazwa. Nyamara komiseri w'uyu mujyi by'umwihariko Faustin Kapenda ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba bakomeje gukora amanama akomakomeye mu rwego rwo kugira ngo bakumire ibyaha, ndetse by'umwihariko banashyiraho gahunda ziswe gusukura umujyi wa Goma. Iyo zakozwe rero bakunda gufata abagizi ba nabi benshi cyane babazana ndetse n'abandi mu ngabo za Kongo, ariko kandi nubwo ngaha muri Kongo hasubijwe igihano cy'urupfu, birasa naho by'umwihariko atakintu na kimwe kivuze, kuko by'umwihariko bigoye gukontrola igisirikare cyabo mu gihe gikomeje kugenda kirakorana by'umwihariko n'indi mihari igiye itandukanye irimo nk'abahazarendo, aba FDLR. Bikomeje kugenda rero biba ikibazo gikomakomeye kuba aka gace kogarukamo amahoro n'umutekano, mu gihe uyu mukoloneli yahoze ari umutasi ukomeye cyane mu ngabo za FDLR yakomeje kugenda asaba umuhari wa M23 ko bakabaye bakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko botanga umucyo, cyangwa se babashe kuba by'umwihariko babasha gufata uyu mujyi wa Goma. Hari amapression menshi cyane agiye atandukanye yakomeje kugenda ageragezwa ku gufatwa k'uyu mujyi, ariko byose ntibiragenda neza. Icakora mu bihe bigiye bitandukanye rero abayobozi muri uyu mujyi, cyane abakorera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ca Goma, bagiye bavuga ko rero bafise amakuru y'uko uyu muhari wa M23 ukomeza ndetse uri kuranagerageza kuba wugaba ibitero muri ivyo bice, ndetse n'igihe byigeze kugenda bivuga ko rero ikoranabuhanga rya GPS yifashishwa mu kuyobora indege ryakomeje kugenda rirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho babishinze ku muhari wa M23. Ariko kandi bivuga ko rero uyu muhari wa M23 n'ubundi usanzwe ufise gahunda ndetse n'intumbero yo kugerageza kwataka ndetse no gufata ibindi bice bigiye bitandukanye muri uwo mujyi wa Goma nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ku ruhande rw'abanyagihugu bati twifuza yuko rero uyu mujyi wa Goma wofatwa n'umuhari wa M23 nabwo natwe tugatabagwa nk'abandi, ariko Kongo nayo yashyizemo ikitwa Operation Spring Book bafatanyije na MONUSCO ishinzwe gukingira umujyi wa Goma ndetse na Sake, bikomeje kugenda bituma gufatwa k'uyu mujyi rero bikomeza kuba ingumi. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze no kugira ijoro ryiza, dusubire ku munsi w'ejo.